mo tawata buy no welsindi e on ɗon farilla mo Allah farli e men. On farilla le ko honɗum ko ayrugol e sheytan oɗo ko gaño men. Allah tigi wi ko en jogito oɗo ko gaño meɗen. Joni noon buy no welsindi e nden ɗon toɓɓere ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka alqur'anul karim o wi inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. O wi ande shaytan oɗo ko gaño mon, jogitemo gaño. Kanko shaytane jogitemo gaño. Ɗo ko Allah tigi yamiri en yo en jogito shaytane gaño men. Haray ɗum ɗo ko farlande nde Allah subhanahu wa ta'ala farli e hoore meɗen. Kono wondude e sunde mawnde ko ɓuri ɗuɗude e yimɓe ɓen jogitike sheytane oɗo giɗo. Yimɓe buyi hande no jogi sheytan giɗo mum, ka jondeji maɓɓe ka ɓe jooɗoto ɗon ɓe tumbodirta ɗon hiɓe waɗi sheytane ɗon giɗo maɓɓe ɗon. Ka kirle maɓɓe ɗe ɓe hirata hiɓe waɗi sheytane giɗo maɓɓe ka kirle maɓɓe ɗe ɓe hirata. Ka laawi maɓɓe nde hiɓe yaha ka laawi ma nde hiɓe jooɗo ka sera laawi hara hiɓe waɗi sheytane ko wondiɗɗo maɓɓe. Ɗen andi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama hiɓe rentini jooɗagol ka sera laawol. Ɓe wi a nelaɗo feere ala ɗum ko jondeji ɗi men jooɗoto e mum, ɗin jondeji noon ko ɗon men jooɗoto men itto sawtende. Nelaɗo maki he si on salike si wona tunde jooɗoto ɗon ka sera laawol awa jonnite laawol ngol haqqe maggol on. Ɓe wi joni noon nelaɗo ko honɗum woni haqqe laawol ngol? Ɓe wi ko ya hippu gite maɗen ara a darali feƴƴoɓe ɓen, a darali ko feƴƴata kon otoje ko nandi ɗum. Ko wano noon kadi rutta salminago, si a salminama rutta. Si goɗɗo majji laawol ari tawima hollamo, haray ɗiɗo ko jeeya ɗum e haqqeji jonniteteɗi laawol ngol. Sura bone ka laawol hara jaɓata goɗɗo waɗe ko boni, goɗɗo wujje ɗon ma jatte ɗon ma tooñe ɗon an heɗa ɗon. Woni jonnite laawol ngol haqqe maggol on. Joni noon buy si ari jooɗike ka laawol hiɓe jogitade ɗon sheytane jaatigi maɓɓe wondiɗɗo maɓɓe. No woodi yimɓe buy ɓe udditi baafe maɓɓe ɗen haa ɗe ɓaarike ɓe udditaniɗe sheytan yo aru o naata kanko sheytane ka galleji maɓɓe. Ko ɗum waɗi haray si en daari sabu ko yimɓe ɓen udditani sheytan galleji muɗum ɗin, nokkeli muɗum ɗin, kirle muɗum ɗen, kala ko woni ko kañum e sheytan, ɗum addi hande mo wurto e hoore tagore nden. Haray ko ɗum waɗi haray musidɓe julɓe, yimɓe ɗuɗuɓe ɓe udditani sheytane dambuɗe galleji maɓɓe ɗin, dambuɗe cuuɗi maɓɓe ɗin ɓe udditi haa ɓe ɓaari fiyo sheytane arnata nder ton. Haray noon bal wuren sheytane feƴƴi kasalonji haa hewti ka nder samburji, ka nder cuuɗi, ka lelete ton, ka walete ton. Sheytane naati haa nder ton, ɓe udditanimo haa nder ton. Joni noon yimɓe buy udditani sheytane hina cuuɗi ɗin tum ɓe udditani sheytane. Ɓe udditani sheytane kadi ɓerɗe maɓɓe ɗen. No woodi e yimɓe taweɓe ko ɓernde mum nden tigi udditani sheytane. Kanko o yamitori wo ko sheytane yamirimo yo waɗu ko ɗum o watta. Ko so yi ko moƴƴi kon ɓernde makko nden udda nde faaɗa o mono. Wano joni so yi goɗɗo no acciti wano waare, ma o yi goɗɗo no ɓorni gorko no raɓɓinɗini coñci mum ɗin, ma o yi sonnajo no waɗi hijabu no tiggi ha moƴƴi, kanko ɓernde nden uddaki san so o yi ɗum ɗo, sabu o udditani ɓernde makko nden sheytan. Ko ɗum waɗi si wona ɗum neɗɗo koko moƴƴi kon o yiɗata ko ɗum o weltorta kadi. Haray wona aykingol jokkuɓe sunnanelaɗo on jokki deftere Allah nden ta an ko ɓen ɗon mettayma. Haray neɗɗo on no hani wattande yilla e ɗum
hara o wa'ali non e nder gurdam makko ɗan. Kanko si o haɗitoto ko si seytane haɗimo o haɗito, si seytane yamirimo o waɗa, si seytane haɗimo kanko o accay ko seytane haɗimo kon, ko seytane yamirimo kon ko ɗum o watta, ko seytane haɗimo kon ko ɗum o accata. haray noon neɗɗo hana wawde ni, neɗɗo ko yo iwtir ɓaawo Allah subhanahu wa ta'ala, o iwtira ɓaawo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. ha joni no woodi e woɓɓe kamɓe ko seytane woni reweteɗo maɓɓe on, ko kala ko seytane cuɗani ɓe, labinani ɓe, fotinani ɓe, kamɓe ko ɗum ɗon ɓe yiɗi, ko ɗum ɗon ɓe faala. haray hiɗen toro Allah yo dandu en ɗum. ko ɗum waɗi Allah tigi o wi ka Qur'an, o wi alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah tigi wi ene onon ɓiɓɓe adama mi ƴettodali e mon ahadi wonde wata on rew sheytane. kanko sheytane o laatanike on, o wonani on ko o gaño ɓanginɗo ngaygu kanko sheytane. haray ko ɗum waɗi sen daari hamde yimɓe ɗuuɗuɓe haray hiɓe wullito ɗuuɗuji ɗin no ɗuuɗi, moɓe yiwo hiɓe wullito e mum probléme ji maɓɓe ɗin ka cuuɗi. koye an koye ko piiro tun, ko yeddodiro tun, pottal ala gere on e sonja on no teeɗi. ta ko honɗum waɗi ko sabu ɓe udditani seytane galle maɓɓe ɗen ha ɓaari, seytane no naati ton himo foso fasannade ton, himo huwude kala ko faala. haray noon ɓe inna kamɓe yeddodiro ngon e poɗodiro ngon ɗum no jokkodiri ala taƴodirde hakkude ɓiɓɓe ɓen, famodiral ala ka nder galle ton, ko lorra tum beldigal ala ton, yani fof no haaɓi goto e goto welda, ta ko honɗum addi ɗum ko seytane woni udditanama galle maɓɓe ɗen ha ɓarama, o naatiray toon no o faalira, o foso fasannoto toon no o faalira. ko ɗum waɗi o huway ko o faala o nder toon. ko ɗum noon waɗi joni noon ko honɗum ittanta en ɗum ɗo. sa falama e ɗum ɗo itte, yo ɗum ɗo ew. haray taaɓanɗe no ara ɗo, wiyen cilanɗe no ara ɗo, palanɗe no ara ɗo, toɓɓe no ara ɗo, ko ɗen ɗon wattanta yilla e muɗum ka nder galle ma. si a wattani yilla e ɗen ɗon, a waway yaltinde seytane ka nder galle ma. yo Allah yaltinan en seytane ka nder galleji meɗen. haray alkhutwatu l ula, ɗum woni cilal aranal ngal, palande aranere nden. aranum ɗum an tadkura allaha inda dukhuli l beyt lima fi dhalika min alfawaid alazima walkathirati allati arshadana ilayha alshar'u. haray cilal alanal ngal ko ya janto inde Allah subhanahu wa ta'ala ndeyɗa naata ka suuduma. si a yiwi ka gollata ton, a yalti, a hewtiti, ndeyɗa hewtita, jantoɗa inde Allah si naata ka galle ma. ɗum woni waɗa ko sharia on wiya waɗu kon mo hewtiti, jantoɗa inde Allah si naata ka ma. sabu woni e ɗum ɗon nafaji mawɗi, nafaji ɗuuɗuɗi ɗi tawata sharia on tigi tindini en yo en waɗu, ɗi tawata sharia on tindini en e muɗum salmingol ngol no mari nafa. fa an abi musa al ash'ari radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha walaja ar-rajulu baytahu falyaqul allahumma inni as'aluka khayra al-mawlaji wa khayra al-makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna ثم يسلم على أهله. رواه أبو داود وفي سنده مقال. haray yettama fillama e o sahabajo wiyeteɗo Abu Musa al Ash'ari, yo Allah weltanomo, weltano kala weltaniɗo mo. o wi wonde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki, si tawi neɗɗo no natude ka suudu mum, yo wi'u, so falama natude ka suudu makko, yo wi'u o ɗo du'a: Allah mi torikema
moƴƴere ngol naatugol ɗo moƴƴere ngol naatugol ɗo e moƴƴere moƴƴere naatirgal e yaltirgal. Mi torike ma an Allah moƴƴere ka naatirgal, mi torike ma an Allah moƴƴere ka yaltirgal kadi. On tigi waɗa oɗo du'a o inna mi fuɗɗori inde Allah, ko inde Allah woni ko men naatirta, ko inde Allah kadi woni ko men yaltirta, ko joomi amen woni ko men hoolori. On tuma o salmina noon, o salmina ɓeyngure makko nden si o naata. Si o waɗi ɗum ɗo haray o heɓi cilal gootal toɓɓere wootere nde o waɗi fii woɗɗingol cheytane e galle makko ɗen, pottina probléme ji ɗin e soñjaji ɗin ka nder galleji. haray alkhutwatu thaniya, cilal ɗimmal ngal, an tusallima ala ahlik. qala an-nawawiyu rahimahullah, yustahabbu an yaqula bismillah wa an yukthira min dhikrillah wa an yusallima. qala ta'ala, fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba. Suratul Nur. haray on tigi cilal ɗimmal ngal koyo salmin si o naata. Imamu Nawawi yo Allah yurme mo ɓe maaki no yiɗa yo on tigi wi'u bismillah ndey mo naata ka galle makko, o ɗuɗɗina jantagol inde Allah ka galle, ɗuɗɗina jantagol inde Allah, anditirgol Allah ka kuuɗe, anditirgol Allah ka ɗengal mum. hara a jantoto inde Allah, a wowlay inde Allah ko ɗuuɗi ka nder galle ma. sa waɗi ɗum haray a raɗoto cheytane ka nder galle ma ton. on tigi salmina ko ɗum waɗi Allah tigi o wi ka Qur'an, si tawi on naatay e suudu, on faalama naatude e suudu, hiwre salmine hoore mon ndey ɗon naata, hewrande immorde ka Allah, hewrandu iwrundu ka Allah, hewrandu barkinandu, hewrandu moƴƴundu, hewrandu laaɓundu. wa an Anas radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ya bunay idha dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayk wa ala ahli baytik. rawahu at-Tirmidhi wa qala hasanun sahihun gharib. haray oɗo wi'eteɗo Anas bun Malik, oɗo iɗon andi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ko ɓe hewti Madinatul Munawwara ɓay ɓe feri ɓe tawno o ko mo duuɓi 10. yimɓe ɓen ɓay jaɓɓike nelaɗo, neldiɓe mo kala ko mari yumma oɗo ndaari kañum heɓali ko naɓana nelaɗo, tawi ko kumpay kun ɗo mari, ƴetti kumpay kun ɗo tami jungo makkun on, ɗowi kun ha ka nelaɗo, addani kun nelaɗo, yarli golle makkun on, yarli kala ko kun nafirtamo. ɗen andi noon ɓiɗɗo si heɓi duuɓi 10 haray joni a wawimo nelde nele buy, o wawima nafude naforeji buy, nene makko yarli ɗum, biro makko yarli ɗum ɗon fof, ƴetti mo addi ka nelaɗo. wi nelaɗo yimɓe ɓen ari ɓe dankikema, ɓe teddinima, mo kala addi ko mari, min mi heɓali ko mi addane, sina ndu boboru an ɗo, haray oɗo yo wonu takko ma ɗo. sa falama salligade hara o jurante, o ɓannane. sa falama yaltude o ɓannante paɗe maɗen, kala ko falaɗa a nelay kumbobohum an ɗo. dari an kadi siɗa wakkili dankorde ni ɓiɗɗo ma naɓamo ka karamokojo, jonnamo karamo boyinno woodi ko woni hadde naɓa ɓiɓɓe mum ɓen ka jangete, wiya ɓe kurkayɓe, ɓe tampinayɓe, ɓe soñjayɓe, hay ko kurkugol pay koye tum ɓe jokki. mo kurkaka hay hunde o kurkata kanko, si a kurkaka a kurkata, si a kurkaka a wawata hay hunde. ko kurka ko ɗum waɗi hay golle aduna ɗen ɗo, a janggay ha heɓa diplôme mo heɓuɗa, tawa yaltira excellent ka heɓuɗa ɗon. si woni noon golle ko be ɓe naɓe nokkugo taw ɓenne ko be kurkoɗa, wowta kurkede e kurkagol. si ara noon ka gollete fiya andu ko honno gollirte, sina ɗum a wata gollude. ko ɗum waɗi
ko be neɗɗo kurko sa wi a kurkotako a janggay a kurkantako karmokoɓe ma ɓen an ko a pay kun a kurkantako yummama a kurkantako bemma a kurkantako goɗɗo an ko faalaɗa kon watta ko sama fuu a wa'ay noon kadi yiɗoma wo anday ko noon wawɗa ko ɗum waɗi sa jaɓi tun a kurkama ko ɗum waɗi ndaare fayɓe kelɗuɓe ɓen ko marɓe mawɓe fidduɓe ɓen mari fayɓe kelɗuɓe sa yurminimo baba en amen ɓe makanayno men yo Allah yurme ɓe naada ɓe aljanna ɓe maaki ɓiɗɗo ma sa yiɗimo duuɓi 17 arani ɗin a añaymo ha o maaya o añete ha maaya si a añimo duuɓi 17 arani ɗin a waɗimo ko ɓiɗɗo hana waɗede kon a kurkimo a hollimo kon nafatamo a yiɗaymo ha o maaya o yiɗete ha o maaya kanko kadi kono sina ɗum wata enen noon hande ko ɗum heɓena min so yi miɗo kurkade miɗo jahurde miɗo joldude fowtere ala ko fiiɓe ɓiɓɓe fino ɓe fowtora fiiɓe no waɗ ɗum ko kamɓe an eɓɓiɓe fowtoto a waɗali ɓe no ɓe